Kodwa sanguyane yenzeka lento bathi umaqhika mvukade busehlabene bana ngathiwa kwengiqhubeka ngibala hayi phela bezophuma lapho na ke ngamalengisi ayangena yalakanyana kanti ke sengijahe lapho na ukuthi ke sixoxe naye ke lapho na ke umfoka Hadebe uyena othe wayinqwele usukwini la namhlanje kungu 20 minutes to ihora lesingakhi no ihora ke lesine ya kunjalo nje mntana khehla njalo ke ngane kwethu uzongena kungekudala sivele siyenze lento sizwe kabanzi nangomsebenzi wakhe lapha na ke omusha athe lapha na ke wasipha wona mhlawumbe ubani lokho nanga umnyango uzwe ngimuzwe nje uthi uthini lo ngenakho ukuthi ubezothini baya abantu ikhona mana wo alright sibona ukuthi ke ithini into uma ngabe ke